El FITA ha de significar aquí a Catalunya molts més recursos per la transferència de tecnologia i la valorització de la recerca científica. Quan el govern ens va encarregar de concretar la gestió del FITA, des de l'ICF vam creure que calia buscar aliats més enllà i es va decidir d'anar a fons amb el FEI. El que busquem nosaltres des de l'inici d'aquest FITA fins a el que ja finança la banca amb normalitat, que hi hagin tots els instruments i formes de gestió que tenim pel camí. La relación del FEI con el Instituto Catalán de Finanzas viene de hace muchos años. Hemos sido coinversores en un número importante de fondos a lo largo de estas últimas 2 décadas, digamos. Partimos de una base de investigación básica y también aplicada en cierta medida excelente, con muchos centros de investigación en diferentes verticales, pero falta todavía ese paso para que esta investigación se transforme en valor creado en la industria.